se be me ti se mi de kro na kro abɔ me na nka mpese mpra na nka mpese yire ne ba de me kofa ne hene da kro na no ye den me ko ti nwura twom is that me no ba ma ne how on say what say me se me ko ti nwura twom adentia kotie na wu Davi na den dey some no me ntimi yin say spiritual forces so say say you be ma me say me ntimi ya adwuma nyina bi me panipa nyina asem me ti wu nua be ma me chiri bone kra me chiri bone me ti wi me nya hwehwani mu me nya minim me chiri bone oh makoma nu madwum nyina han na me ntimi wu adekodi a chase me spiritual me say physical dey nya physical ade na spiritual forces me dey achi na abosom ne malam ne asofo nyina so and so still me no hwe me fiefo nyina ewu so